Assalamu alaikum banya Iran. Ngira ngo musanzwe kumumenyereye konza nungana vuga nabi y'ibintu byabaye nk'ibi ngibi bikomeye. Ngira ngo mwese nawe utabona ibyabaye ibyo umuyobozi wa Amerika yarayatangaje abeshya ngo umuyobozi w'ingabo yohereje ibisasu kuri twebwe atamumenyesheje. Hari igihe umuntu mu buzima abeshya ikintu ukibaza se uyu ni wawo nitsanzwe nzi cyangwa baramuformase bazanandi cyangwa se n'uwundi muntu uri kubivuga. Nzuvu ko twabanye ko nkuzi ni gute waba ugeze ku rwego rwaho ubeshya ikintu navuga gisekeje kuri uru rwego. Ntago byumvikana ukuntu igihugu gikomeye nka USA umugaba w'ingabo yakwifata akohereza ibibombe ku kindi gihugu wowe nka president utabizi nkaho ibyo bidahagije nawe ukavuga ngo wabibonye mu makuru gusa utanihe n'umukazi uri ku muhanda umuturage usanzwe uri hara ku muhanda. Ntabwo bishoboka ko igihugu cyarasa ku kindi umugaba w'ingabo arabikoze.